nói giống nữa nó có chế phò tân rau của họ rau bún bơ của họ đó nó đã toàn bơ nó đây tôiเครื่องกลางไงตัวนั้นจ้องไว้ก็ได้เอาตัวที่อันคือตัวนี้เนี่ยเอาตัวเบ็ดคืออันตัวน้อยๆนี่เอาเดี๋ยวจ้องตัวที่มันใหญ่นะตัวนั้นยากมั้ยเอาลงตัวนี้เพราะมันสูงกันเมไรตัวนี้อ่ะโอ้ถ้าตัวมันอันนั้นเอาออกหมดเลยตัวนี้บนที่ตัวนี้แต่ตัวนี้เอาออกเลยจงไว้เวลาตั้งเฮือนได้อันนั่งลิ้นrất nó bơ khó ái khó do mà này chết tôi này ồอยู่หลังนี่กว้างอยู่เทิงนี่เมนแคบเนาะแคบเนาะถ้ามันเศร้าไปอยู่นี่คือว่าเศร้าแปดนะเพราะว่าดินตัวนี้มันอยากอ้อยมาทางนี้หลายนี่คือลูกว่านนี่นั่นหรอมันโบยากมันโบซื้อคือในนี่ถ้ามันมาทางนี้นี่ตัวนั้นพักโอ้เดี๋ยวnên đâu phải lo cũng có án mà nó lo một tí đó rồi nó lo xuống lo rồi xuống lo nó lo nó rồi tí nó già tí lo lo nó con đà là lúc chế con đà nó khó đá nó đá cho pet cho gì nữa vậy họ còn té nó to nó chê cho lót trâu tở à họ ăn nó tan cho do và đi lại tở do ốp hạ tở á ốp hạ tở một cái lên đấy nó chán tu ta kia nó tu lò na thế ó tại mà cu xả thế xả gì là tôi muốn trâu còn cũng bơ nó phá rồi phá nói mà là muốn bơ ta cũng ngâu cửa thế chơi chóp của đông đi nói ở bênนู้นsẽ to rổ hồng thủng cắn tu đó hả thì chỉ muốn trâu gì tông gỗ xả nữaเป็นยาตัวใดโอ้มันเป็นยาโอ้ตัวนี้เป็นยาเนาะเอาไว้ก็ได้เอาแต่ตัวต้นน้อยออกตัวต้นใหญ่นี่จงไว้ก็ได้จงไว้แล้วก็เวลามันตั้งเฮือนแล้วก็จึงอันได้อยู่ตัวนี้ตัวนี้ดูไปพุ่นจนเขาชิด้าดิตักที่เมจตักเอาดิป้าเป็นกงแล้วขอจูบแล้วก็อยู่นี่เนาะแล้วเมย์ตักเป็นฟืนกว่าเมย์มันตักมันก็ได้ลูกก็จะเอาที่ฟืนนี่ลูกบ่เอาที่เมย์มันตักเอาก็ได้ตักไว้กงแล้วก็ใบแล้วก็ป้าเป็นกงแล้วก็เด็กห้อนใดมันแห้งแล้วก็จึงจุดเราไอเตอร์เลยแต่ฝืนนี่ตัวนี้
องป้องแมวเมียเนาะ เออ เอาไว้แขนปีนอนก็ได้ เอาเมียนตอนนั้นนั่นน่ะเวลาตั้งเฮือนเลี้ยวแล้วก็จึงค่อยตักเป็นฟืนก็ได้ นั่นเอาลงเมื่อสุดนั้น ตอนหน้าทางเอาลงก็ได้ คน เอาลง ใกล้ที่เป็นตุ้ม เออตัวนี้กับตัวนั้นคือกันวะต้นนี้กับต้นนั้นบ่คืออะต้นนี้บ่เป็นต้นเต้ ตัวนี้บ่เป็นตัวนี้บ่เป็นนะ ตัวนี้ก็ซ่าน เออ เป็นบ้านเป็นเพื่อนแล้ว มันเป็นตุ้มเหมือนนั่นเต้ กินคน ตัวนั้นว่ามันเป็นตุ้มแล้วก็มันจะกลับเป็นคนติดอันนั้นเหรอมันจะเกิดเป็นนั่นเต้ต้นนั่นเต้ นอนคันแล้วก็จะขึ้นก็เลย โอ้ ส่วนพวกลงนั่นก็แม่น ตัวใดบอดี้แล้วก็ลงเลยก็ยังหลายลืมซื้อผ้ามาแล้วก็อันนั้นไม่มื้ออื่น น้ำตั้งยันขึ้นบ้าน ได้เลยครับ ตั้งยันในโครงการเราก็มีสวน ถึงหน้าบ้าน โอ้แล้วถุงนี่มืดหลายตึกเลยเนาะ อยู่ตรงสวนน้อยเดียว ถุงประมาณนี้แหละเพราะให้มันสูงกว่าหน้าทางนิดนึง ผมขึ้น5 เซน50ก็ได้ ประมาณ50นี่แหละครับเอาดินนั้นดินมะข้อเนาะมันใส่มันจึงอันบติดมันบ่เปื้อนพอส่งนี่จะออกไปมอจะออกทางสายด้วยเสาฝุ่นด้วย จ้างปีนี้เอาเงินนี่ จิตตั้งโอ้ออกทางสายเลยเนาะถ้าเราเฮ็ดได้ใบตะดินตั้งติดส่งกันเดือน6เดือน7นั่นโอ้แต่ว่าใบตะดินบ่ออกเราบ่กล้าไปมาตั้งด้วยเราส่งฝุ่นเนี่ยมันเอาเครื่องมันยาก อาทิตย์นี้ที่แรกเรียนใบตะดินนะคือที่ออฟฟิศเลย เออ จะไปดูดินได้ดินที่เรียกแต่เพื่อนแล้วให้เพื่อนละเดียว เออnói là muốn trâu tỏ lo trâu lo quay phân cho nó này thì từ nhiệt chế nó phải nó nhiệt chế nó tí thì chế đó tỏn trâu mà đi một trò tỏ khó chế nó đâu tỏn vô kia tỏ đó nó mà đã đó tỏ nó đã cười ý lại tớ chỉ tôi hăng nhói cho lâu chi gì nó chỉ tôi hăng này rồi ôi chế tài chế chọn đông lo đó chế chọn đông lo nhau chị đâu kia tao nó rồi đâu ít phần nó tất toàn trâu nữa nó to lót trâu tở nó to khó nó cứ trâu khóa thế khóa ai nó là non nữa khóa nó bột to đâu mình chết luôn bột nó hết bột nó họ ăn bột to nó cho kế gì nó cho kế nào cho kế nó tôi nó còn nó chặt sản nhá tao nó chặt sản này tao nó đời cú lút chết tao nó chặt sản nhá đời cú lút chết họ là uốn tao nó họ cũng còn nó chia chặt sản này ăn tua nó còn nó chỉ để nó tí nào họ kiến khâu đã lo đó phải nó nữa do nên gọi gì mén này na thang ấy họ sát tỏi cho pet châu gì nữa đá cá là họ nó tỏi cho lót châu tỏi đó
chơi ở chí châu luôn chí châu tờ đó muốn nó rất tỏ tôi này chơi nhóc bột tỏ nè bấm mà đi chí châu mét nữa nó tỏ nè họ còn ở nát thang nó chỉ nên gãy rồi do nên gạo gì mét đấy họ tỏ nó chỉ bé châu gì nè tỏ đất tỏ cá tỏ tôi này chơi đó nè dạo có nó từ tia thế nào có nó nữa nhưng chỗ chúa có bên no thế nào có bên no mà thiệt tao tôi chữ nên thiệt tao tôi chữ nó mà xài vô có bên nó thì cũng khó mà có rong có bên nó rong có hả có bên nó chơi tu đó khó thế nào nhiều xe rồi cũng khó theo thôi tôi này chơi tôi sẽ đồ hậu đi ta toàn trâu sắp tia đâu giờ tả thế à đây cái này chỉ tả đó đấy món trâu tan cho lên nếp bò nó nè nó là món trâu chẳngต้องtan cho chỉ tia thì nó nè trời sọp đây trời ba chẳng đông bể cho bơi bể cho các loài đông đá nó muốn đốt thâu đốt sắp bể rồi là nè thì muốn ba bể lúc chết bể loài đông đá nó rồi tên chị ấy là nói là muốn trâu thâu bể đó chỉ muốn ba rồi nó có gì ôi bơi gì nó gì muốn lợn nhưng mà lợi thì là tôi mua chè cho mua lợi của thân nữa nắp thằng nữa khóa bể hôm nay đã bị lọt trong nó nè nó trong nó không nó thế khóa nè khó bị nắp thang nó chỉ đại anh em cậu gì thế nào còn nó là gì còn thế nó to chỉ cho mà lên được lỗ châu rồi lỗ châu tờ nữa một pôn đã là lúc chiều nữa nhon chan đã là lúc chiều nó cũng khá nghe lẩu một chút nó nữa đã chẳng gì đó của tụi nó má lúc chiều nhó cái tỏ má lúc cầu chiều tụi nó tụi nó đúng xếp tỏ để má cầu chiều nó nhó cái con nó cho nó cho tụi nó là cho tỏ phần cho ta tỏ rồi đó cho kỹ nó cho tỏ đó phải nhó cái này chấp được kỹ đó nếu mình đừng được kỹ nó run đá nó tỏ má lúc chiều tỏ kéo nên là đó là mấy chuyện nó nó sai đó thì nó nói tôi một cuộc hạ bạc muốn bớt giờ vào chế rồi đó nên đó nhớ giống này tôi lên tụi nó